дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мақсуд 1998 сохтмони сардхона дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. дар ҷамъият 9 сардхона бунёд мегардад ки дар ҳар кадоми он 120 тонна маҳсулот захира карда мешавад. тибқи иттилои масъулин дар сардхонаҳо бештар маҳсулоти кишоварзӣ захира гардида ҳангоми зарурат дар бозорҳои истеъмолии шаҳри Турсунзода ба фурӯш бароварда мешавад. барои анҷоми босифати корҳои сохтмонӣ масъулаҳои аълосифат истифода гардида устуҳои маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин карда шудаанд. ما در اینجا برای نگهداری انگور و دیگر نمودی محصولات سردخانه ساخته ایستاده ایم. کار و معاشمان خوب است. هر 10 روزه معاشمان را می دهند. از 2000 تا 2500 سامانی معاش می گیریم. ما خرسند هستیم. باید ذکر نمود که سالهای آخر با زیاد گردیدن طلبات با محصولات غذایی ضروریت پیش آمد تا که در تمام منطقه ها سردخانه‌های نو و زمانوی بنیاد گردیده محصولات کشاورزی ذخیره کرده شود. صاحبکاران و دهقانان شهر ترکمنزاده در انجام این عمل پیش‌صف بوده همساله چندین شماره سردخانه ساخته به استفاده می‌دهند. مسئولین جمعیت دارای مسئولیتش محدود مقصود 1998 قید کردند که این اقدام را طبق دستور و هدایت‌های رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان روی دست گرفته به این وسیله در تامین امنیت عضوقواری حصه‌گذاری می‌نمایند.